Reka ngusuhuze kandi nkwifuriza ibyiza wowe tubana umunsi ku wundi. Nyemerera paje y'igitabo cy'ubuzima y'uyu munsi nyifungure muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu ruzinduko Emmanuel Macron perezida w'Ubufaransa ari kugirira muri icyo gihugu. Muri ruzinduko rero Emmanuel Macron akaba yareruye avuga byinshi bitari byitezwe muri kiriya gihugu muri rusange. Perezida Emmanuel Macron ashobora kuba yarabaye nka zanzozi mbi ku banyekongo, aho yabakuriye inzira ku murima akababwira ko bakwiriye guhagarika gushinja amahanga ibitagenda neza mu gihugu cyabo. Macron yakomereje uru ruzinduko rwe rero muri Afurika muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma yo kuva mu gihugu cya Gabon ndetse no muri Congo Brazzaville ku wa gatandatu w'iki cyumweru tariki ya 4 Werurwe 2023 Kinshasa, nibwo Perezida Macron yakiriwe na Minisitiri w'Intebe w'icyo gihugu Samu Rukonde, nyuma akaza guhura na Kisekedi ndetse bakagirana ikiganiro n'abanyamakuru. Ubwo cyatangiraga mu magambo ye ya mbere ya Kisekedi harimo ingingo ijyanye n'uko igihugu cye cyatewe n'u Rwanda mu rugamba rudasobanutse. Abanyamakuru muri Kongo nabo bari muri uwo murongo babaza Macron impamvu igihugu cye kidafatira ibihano u Rwanda. Umunyamakuru wa Radio Okapi yabwiye Macron ko FDLR yinjiye muri Kongo kubera uruhare rw'Ubufaransa nyuma yuko abagize uwo mutwe bari bamaze gukora jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Yakomeje avuga ko ubu uwo mutwe ngo waba umaze kwica abanyekongo barenga miliyoni. Ati nimwe mwabinjije, niki muteganya gukora kuri icyo kibazo cy'umutekano muke mwateje mu burasirazuba bwa Kongo? Emmanuel Macron mu kumusubiza yavuze ko yiteguye gufungura amadosiye yose y'amateka y'ibyabaye nk'uko yabikoze mu mateka y'u Rwanda. Ati niba ari icyifuzo cya Kisekedi, niteguye gushyiraho komisiyo yigenga y'abanyamateka igomba kugaragaza uruhare rwa buri wese. Yabwiye abanyekongo ko guhera mu mwaka w'1994 imitwe myinshi yitwaje intwaro yavutse muri Kongo ikigarurira umutungo kamere w'icyo gihugu ndetse igahungabanya n'umutekano. Mu magambo ya Macron yagize ati kuva mu mwaka w'1994 ntabwo ari ikosa ry'Ubufaransa. Mumbabarire kubivuga gutyo, mwananiwe kurengera ubusugire bw'igihugu cyanyu, yaba mu buryo bwa gisirikare, mu bijyanye n'umutekano, mu miyoborere. Uko niko kuri. Ntabwo mukwiriye kujya gushaka abo mushinja bo hanze kuri iyo ngingo. Emmanuel Macron w'Ubufaransa kandi yabwiye abanyekongo ko yemera ko ukuri kw'amateka kujya hanze, ariko ababwira oya kuba bikoreza umutwaro ibibazo byabo Ubufaransa. Avuga ko ahubwo igikwiriye ari ukureba uruhare rwa buri wese, harimo n'urwa Kongo ubwayo hamwe n'ibindi bihugu byo mu karere. Yavuze ko Kongo mu gihe yaba ifite igisirikare gikomeye kigaharanira ko amahoro agaruka mu bice byose by'iki gihugu, hakimakazwa ubutabera ku buryo abakoze ibyaha babiryozwa, Ubufaransa buzayiba inyuma. Ati ibyo byumvikane neza. Ibyo nibyo yasabaga Kongo, yifatiye ku gahanga ayibwira ko ireka kwikoreza umutwaro wayo amahanga, nk'uko na perezida w'u Rwanda Paul Kagame yigeze kubigarukaho n'ubundi avuga ko muzi ibibazo bya Kongo ari igomba kubyisubiriza ukwayo. Emmanuel Macron yakomeje agira ati ibi byiyongeraho umukoro wo kurwanya iterabwoba. ADF ni umutwe w'iterabwoba uri ku butaka bwanyu, uhungabanya umutekano, ushobora guteza ibibazo bikomeye muri Afurika. Iyo mitwe igendera ku matwara ya Islam ikwiriye kurwanywa kuko ni ikibazo cy'umutekano w'igihugu. Ku bijyanye rero n'umutwe wa M23 yavuze ko Ubufaransa bwafashe uruhande ruzwi kandi rusobanutse kuko bwamaganye ibikorwa bya M23 n'abayifasha, ndetse ko buri ruhande rukwiriye kubazwa uruhare rwarwo harimo n'u Rwanda. Yagaragaje ko akarere kafashe uruhande rusobanutse rujyanye n'ibiganiro. Ati dufite amahirwe yo gukemura ikibazo cya M23 mu gihe ibyemejwe byashyizwe mu bikorwa. Ku kibazo cya FDLR, Macron yavuze ko uyu munsi mu gukemura ikibazo cy'umutwe wa FDLR umaze imyaka myinshi mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo,
abantu bakwiriye gukurikiza ibyemejwe i Rwanda. Yavuze ko abazabangamira iyi gahunda bazagaragara kuko hari abagenzuzi bigenga bashyizweho mu kureba iyubahirizwa ry'iyo myanzuro y'u Rwanda mu gihugu cya Angola. Ati abazabangamira iyo gahunda bazi neza ko bazafatirwa ibihano. Imyanzuro y'u Rwanda rero isaba ko umutwe wa FDLR ushyira intwaro hasi, ariko kuva wafatwa uyu mutwe wakomeje imikoranire yawo n'ingabo za FDLR, ingabo za FARDC, ubwo ni FDLR ikorana na FARDC, ndetse na raporo ya Loni iherutse gushyirwa hanze ikanayo yaragaragazaga ko FDLR na FARDC bimitse imikoranire. Kisekedi yavuze ko RDC ishimira Ubufaransa n'Uburayi kuko ubufasha bwahaye igihugu cye mu kwita ku bavanywe mu byabo n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko avuga ko hari ibindi bikorwa bikwiriye kuba bikorwa ndetse no gushyigikira kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ari ibyo gusa, Macron rero yaje kuba abwira abanyekongo ndetse no muri rusange n'isi muri rusange. Emmanuel Macron kandi yacyuriye mugenzi we Kisekedi mu cyayenge ko atigeze atsinda amatora y'umwaka wa 2018. Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa, yibukije Kisekedi ko Ubufaransa buzi neza uburyo amatora aheruka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yagenze, bityo ko adakwiriye guhora ashinja amahanga kubogama. Ni imwe mu ngingo rero zatunguye neza Kisekedi ku kiganiro yararimo agirana n'abanyamakuru, ndetse ni ikiganiro yagiranye na Emmanuel Macron muri rusange, aho Macron yaje kumwibutsa ko uburyo yatowemo n'uburyo yatsinze amatora buzwi, ahubwo yakakwiye kuba yirengera ibiri kumubaho uyu munsi. Emmanuel Macron yavuze ko uruzinduko rwe mu bihugu bitandukanye bya Afurika rugamije kugaragaza ko politiki y'Ubufaransa yo kwivanga mu mitegekere ya Afurika yarangiye, gusa ko bitabuza kugaragaza ibitagenda neza nk'uko mu gihe hari uruburiganya bwabaye mu matora n'ibindi. Kisekedi yahise afata ijambo abwira Macron ko hari ibintu bikwiriye guhinduka ku myitwarire y'Ubufaransa hamwe n'Uburayi mu gihe cyose byerekeye Afurika. Amuha urugero ku matora ya Amerika yabayemo ibibazo, ariko kubigaragaza ntibikwiye ko ari umuco w'Abanyamerika, ndetse ko no muri Afurika ibiba haba ndetse biba n'ahandi muri rusange. Ibyo ni iby'ingenzi rero byavuzwe cyane mu ruzinduko Emmanuel Macron yagiriye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.